Gde ste ljudi, sa vama Enderman Gaming HD. Danas ću vam pokazati kako na Bandicamo podesiti FPS, dužinu snimanja i kako rezoluciju. Idemo. Odmah ovako kad skinete na svom jeziku bilo kom, koje već iz koje ste država, odete na opšta, kako će vama već pisati, i kliknite podešavanja. Ovdje imate koliko dugo hoćete. Obično će vam biti 10 minuta i ovdje 0,0. Ja sam stavio 20 minuta i 30 sekundi. To meni odgovara. I da, tako vam se namešta. Sljedeći klip ću vam pokazati detaljno ceo Bandicam. Sada samo ove 3 stvari. Tu mu se vreme gleda. Sad idemo u video. Ovdje imate to ono gdje vam hoće pauza. Ja ću staviti ovo na primjer sad na 7. Ovo ne bih. Ovo dodaje efekt klika. To ono kad kliknete da bude onako belo, žuto ili crveno oko miša. Kad kliknete to ne bi uzeo baš. Onda ovdje podešavanje kliknete i ovdje veličina kolika će biti klipa. Ne bi, jedino ako imate dobar kompjuter, dobar internet, onako baš brz, možda, mada ni u tom slučaju ima 1920 x 1200, to ne bi preporučio. Ja sam na 260 540 i po meni je to dobro. FPS, ovdje izaberete koji god hoćete, 30 vam je sasvim dovoljno. I da, pa to sam pokazao. I to bi bilo to ljudi od ove epizode. Ćao, ostavite like, subscribeujte, šerujte. Ćao.